Kini kinong syet jah ke skul, tamai radi pat kiap syak tengan. Kini kejing yakhi, kadai kabla pelong dekat All Gentle Hills Midday Meals Workers Union, kabla pelong kejing yakhi dekat batik yakhi piliang ke jongki. Hakmat juga office jauh District School Education Officer, hapa West Gentle District Jawai. Kejing yakhi jongki kalong bakim Melayu ya kejing siu ni ke honorarium mentala handu benai. Handu benai yang handu benai nailur jong teras nem ke mentah. Advisor juga ni keseng ubah KL Periat oleh itu bahagia jing sisa nak kaliang juga sokar kalau kenti yuk honorarium hendak katun kampat ke jingnya bah baka sokar pedeng ka baka sokar pedeng ka 94% kat baka sokar jelapat ka 4%. Ni nomor baka sokar jela kam tere mas sein kong maka ya kata ka bah baka dilang baka sokar pedeng kum tah do menta kim yo setia ya kini ke jing siu. Ha kini ke jing yakhi kle yo mai kendo ya DSU jong West Gentle District menyakaran ya kini ke jing ke jongki ya ka baka seng kala kentu baka sokar jela ka dewan pengkelana ya kom trika melani ke polisi halo kata ke jing gabha baka sokar pedeng. Madam's aim kebaikan DSEO District School Education Officers jong bapak ya ke West Gentle. Teh ka jing keren jongi batka ni 8 sengau ya ka jing sengau sik ka jongi ya lor pakai ni bimyo ya kini ka noria dan riu benai. Namar bah haki Islam kaladap ya dan ka jing ya kendo meeting bad commissioner Secretary Jong Education atau keporang bad Dr. BDR Tiwari. Panginap sim ban ya keren ban penban no kan ke sistem ban seu manu panai. Namar ladap hila na government Meghalaya kala ban ai kumni hadin san riu panai pen bad ya kapisa balai mla ban ai manu panai. Te kata ngila pan snyo ka na lorang taru ngila ya tho ba ya kata ka deadline ke bangi ah po kan lai ter riu panai lada ka sarkar kam seu baru an riu panai ke basa kapisa na do panai April hado panai September nakaliang ga jongi ki kuk ki badan hajala Meghalaya baro ngin pelong daga jing yakhi ne ga jing ya jing ya keren daga kham tang te halor gine nakaliang jong ga DSEO kala keren ong kala ong yangi bahkan saya tho ya kan ne ga jing ka jing le ka jing lap ka jongi shaka state government haga juga poro ka karpat yangi bangin nang yaisha sakat to kanisngi wadam ya le ye kata ke kam ka jing yakhi bakam namar ba ngikermen nakaliang ka jong ka baka sarkar kan le ro hagini gisni panwan te nakaliang ka jongi la kren shai baka jing yaisha ka jongi kala long palat namar nado manchua kani ka scheme midday meal scheme nado arjar kala don hang ne menta da dap license ka PM portion scheme kala pangkala kala don hapo Meghalaya India ndai ngiyo i kamdan ka ero ka jing kala ndai tang ka jing le ban ya ki wabon ki nong shedja ki dai ki thai ki long me dai tang ka jing sha le ban teng yong kren cha ya ka ba radam la aban le ero ka ba ka ni ka PM portion ka dai ban sange ban traikam hajala Meghalaya namar na kani ka scheme ko bagalong manta artos nem tam kapan long kapan long penlam ver ya kapakhat ka perdan jong ki khatra duna khakhanda hajar ngot ki kuk ki badan siu ya ga norium shiki kuk ki badan jala Meghalaya ngilap ba ot ka share na central government ka dong khandai pheu si pheu na ka sarkar jala ta kumbalong manta ho ga nagaliang ka sarkar jala kala pangkew ya ga norium na ka state share na kispa nga si banai shaka khatwai shaka siaja total ang khatwai spa ka share na gayon government khandai spa tangi ang kata ka system galong ba ka sarkar jala ka don ka pisa na kata ka sipho ndai balay ngimla man panbay ya kani ay lupa shwa na ka state government katay khandai pheo percent na khandai pheo na ka sispa kato ka daitang khandai spa ka dor jong ka pisa kadai ka barit compare kani ka enhancement tenata ka lada ka sarkar jala kan siu lupa shwa ikani in riu banai siu shwa lupa ka pisa na state government kan sawan ka share na ka union government kata ka dai ka system iko man panbay ndrai kumbalang hadong menta kanai ka sarkar kadang abad ya kata ka share banwan na ka union government kad ba ka share jong ka nagadala kikalam kren ay ayon kata kadang yung panbay ya kanai ka system sisian ba kanai ka system kala ya kala dem kata ka dai ka system